munini wa governor county na Masako Francis Mwangangi yaweta kana mukuo munene wa ngalama ya mikalile va Kenya tawothe tuvanene ni serikali ya Kenya Kwanza kwa kwithiwa yongelela ene koti. Aine na county na Mombasa kavindani kala wavinga mavundi sio memwanya kuyathukumi ma county ya Masako. Mwangangi ni waumania vanene ngusanisio na mwikanisio wa ndeto kati wa ndongo isi ya Kenya Kwanza ingeiweta kana mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka no wokesa kuovosia ene ma Kenya na utongo yota ilite wala kulia ene kuungama itina wake. Angelina Muse na mauvoa. Ainene ava musini wa Mombasa munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni wamekonia serikali ya Kenya Kwanza na mkuu munene na ula withito imekumila ene kumana na kuongelwa kwa koti kila evinda wala watakana mivia ya maunduma uiti uemikisomo ni valukite vanene ni kumana na utongo utailite wa serikali ya Kenya Kwanza undu ula Mwangangi ukuwetakana no valukite vanene maunduma serikali siameti uko neto mandie na representatives kana atongoi masi ya mambewa 35 na on the media Kalonzo meogete kwethia Kalonzo memuyanda kazi ogetina no aungamie ni kana ndil na serikali ya Kenya Kwanza na ni asia Kenya Kwanza maisisia nito no make record ta serikali la yaza kwewe yaza avuta mumwe niki andwa mezio tax kila kendo wethia ngewe taxation niki ndo kiemie nukuwetakana ndini wa umbano ula matwaisia musini wa ilovikwe muthinyani wa iyo mavusini ma Wiper na ula wevikitonesia mambewa 35 imathanie kumukwatamba umutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndini wa savali yake ya kukitia kivila cha Usumbi ni kanavikie kumavosia ene ma Kenya ni kumana na utongo imuthuku vala wakulia mbai ya mukamba kumukwatamba na kulea kululu utichwa nendongo isi ya Kenya Kwanza twasyoka katika ukamba wito ningwenda kwasia embwa ndino ya Kenya yonde na nyenivo na witness siama hizo na weta mbewa 35 sio onde sio geto plead Kalonzo na kazi yogetina nimepo mati mamo twae Kalonzo every part of this country nenda kuya kamba maito evinda nebikie na tikwatanie ilangwatanio ya getumi kwa tongo yala maipitwa ni Kenya Kwanza meutembea ukamba mayendo confuse yando maito mako akamba maito tembwe te farm lakini nondo mbesa isio thieto kwa wingi taxi thiulu au meaba ndo mabuku maene ndi megito thiucio na mbesa ini si ando azui maikuita na makunia ando maye mbesa lakini twikale twi united behind His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Mwangangi nwa makuli atongo ma Kenya Kwanza kumewia NND na kuyanisha mawatho mona ala mathie NND ivindani ya campaign vandu va kumaumesia NND vala umania vanene ngusanisho na mwiki anasio wandeto kwindongo isia murengo u aisienda ikwatie kumathukuma NND. Nondo mubeze kana Dr. Stephen Kalonzo Musyoka evo ngaino kumutethia ni kana kombwe Kenyans we cannot bear much more than what we have so far. Na ningwenda kukulia atongo ma Kenya Kwanza. Please change tack. Iwe hii andoma Kenya tei. Nondo ila tumuna tembe yako muna aziani nyomo represent masses. Aslas asande yo ni kwambe yo matax mono. Taxation yezi ende ituma companies mbingi siye koko ni ya biashara Kenya. Meaning a Kenya ingi nimeokoza mawea nimeimbwa maibu tono companies nito nothi katika neighboring countries. So in this case ningukulia membwe mana ngaia ana manengie ndino matongozi nikana mametongozi neza lakini at the moment they are not doing in my view they are not doing what they were elected to do. Uo kakavindani kala mutongo uwe vikite va county ya Mombasa kuvinga mavundi sio meokonia metalatila metua na kusuvia ndongo ivala wawetakana mavundi si ani mekutethesia vanene kwa ili uthukumi county ya Masako. Kenya School of Government ni ende kwimbwa they play a role nzeo katika performance na transform public service kwezila usomethia nio andu maito masomo monde masio kama Masako nimeuthio thukuma andu Masako nesa nimeuthio thukuma andu Masako mena kithito mena mugo na mena commitment kana mayewa mayenda iwa ni kuthukuma we nundu wa training ila makwata ba Machakos County Government in a course itawa protocol etiquette and VIP protection tuhithukumana namo Kenya School of Government inengetwe we are train athukumi ma serikali onthe wese kwithia ni methwa no tuika we ani ula meka na katika akiu deputy governor nake no tumiwe ni governor wa Masako kuka kuhakikisha kana andu make
ni masomie na maende nesa na mathuthia matone kuthukuma nesa serikalini ya Masaku ni kana Masaku itone kuachieve kana itone kwikanesa kwiana nondu anainji mekwenda. Livoti ya Vilingi wa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa, nita wa Angelina Mose.